Ekero tugendete kurugabu maega yekiombe kyo gutara chia bisiawa ao chia kaunti ya Nyamira nabo igo bomenyo bomo county governor we nsemo eyo nigo omoske osemoske emosnyinibo nigo ebirengerio ao byagende kubwato kwa chia sekiombe keregia EACC mo engineer James Kimonyi enseme yae niga muganiri oseniga aborire ekiombe kerikyo kulenda embwa na gotango bukurumi EACC gokorera obwen nabo igo obwasioku kurigereria enchera enibo yaberge gutumeka ase serikali ya Nyamira. Fadgad Gesemba yatwariganirira roboti rase enchera engekeranu una tukumanya Ukuboria nigo kwaboriwe guchase kiombe kiria gekurigereria obukurumi kia EACC buna inkokorera kere obwene na boigo obwasioku hanene chinga kechiga bachakire kumurikira obokoreri ime ye kaunti ya Nyamira nukuboria okoiga ikwaborirwa no engineer James Kimonyi oyore oyomobo asibaria baorokirie erango yo guchakuria obugabana bwa Nyamira nanigo amentire na goteba amagenderero ao na boigo obokoreri obuya imbuganirie kurwase serikali ya Nyamira. Tunataka kuona madawa kwa hospitali, tunataka kuona amani kwa viongozi wetu wa Nyamira. Hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani. Lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hii hatua because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. We have given you a budget of billions. Lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza na tuambie wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi, wale wao kolega asili, wabe fair and transparent. Kama mtu amekuna pesa ya mwananchi wa Nyamira arudishe. Hiyo lile chibesa koreki. Kubatekana amonaya aba MCA ensemo yabo basegetirwe okora emiremo yabo boikiranu yokumurika enjira chibesa cha magenderero chigotumeka gupule muto leaders tawachora lakini amakosa manana litanga ni mwenda ko correct umwaki kurera ne maete ayo gochwaki kurambwe maete asomo mbeyo chigochora nchiota gete kubisa. That is the problem we have as in Nyamira County. Mogo solve a problem here, then you will elect good leaders. Our MCA wait a much or at our work. Because now we are not or Ranga in Kyomugawana correct. You are sick or Nairobi. You come overside the valley, when you are get a pale, Confano Kurmata Gocha. Ne call it. Gosere itaonye babo chibatera teni gavana mwete pale into request on your pigo to yo taga to again to kin gavana ya bachi besanke igo para to correct. Ukwanera igoro yebinyugwa nigo mukatkista Charles Oteki kurase kirisia kya Mongolis Katoliki nigo nere abasegetra basae bakianie ebinyugwa asebaria bagutumeka puna enjira eyema yabo yokoroisia obugima bwabo. Kuamuka na maanisha ya kwamba tuwajibike na kile kinywaji turudishe chini tafadhali. Ni mambo mbaya sana ambaye mahali kiongozi anatoka arabu wewe tu umelala. Wakati watu wanapiga makofi wewe bado kwisha. Utajua ni lini kula imebiwa. Chingaki echecho nigo bamochirie abarai baria bakubabetereria gochora abarai wetera ekia magete aboigo bagendereire kuburia baria patarairi kiabona abakichikura bakore boigo ayiningu anjeti togocha kongechia otugute kura yao nalgo kubekera yo bonene ntoigwana neyo tigo mutagende torobere oyo kubwa koraki ngari arokore wetike kiteki kichemeteime ndogotaka wali mutabwatie kura gochakera boniga genda koranja samaskania ubwate kura nayo uri wabwate kura isiko tema buno ko nyaro ni kura yago Nyamira ga ogere ni kura go Nyamira go gokora ekera to gocha gwika chingaki murabeke siasa kando na gosorikana ekenyoreke nabo kichore ngimase yale taso gwanja kwaino opaki omwana ino omonjine ino engineer James Ongera Kimonyi abande kitwerero ko mubwatsi no motia na maega
Kinko reporter Getembe koroigase kenyoro kya Mungorisi ekyo kegotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Jeff Atigad Hisemba